Počinje presing uživo, dobro večer. Kad liderima na Balkanu zafale rješenja aktuelnih teških problema s kojima se njihove zemlje i društva suočavaju, oni u nedostatku vizije za bolju budućnost najradije zarone u prošlost. Krenu kopati po slavnim događajima, prekrajati historiju, slaviti poraze, veličati zločince, rušiti spomenike. Kao da žele reći, laž nas je održala, njoj hvala. Vrtimo se u krug decenijama, pa nam prošlost i dalje izgleda kao najaktuelnija tema. Ovdje historiju pišu političari, a ne stručnjaci. Nije zato ni čudo da o svemu imamo najmanje 3 istine. Tragikomično izgleda mesijanska predstava aktuelnih političkih lidera i pokušaj da u historiji budu zabilježeni kao spasioci naroda. Da budu mali Tito, mali Milošević, mali Tuđman ili mali Izetbegović. Kako koji i kako gdje. U presingu večeras gostuju historičari. I to pravi. U Sarajevu se ovih dana održava History Fest, pa smo iskoristili priliku, a kako i ne bi, da u emisiju pozovemo historičare iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S nama su profesorica Beogradskog filozofskog fakulteta Dubravka Stojanović, profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta Hrvoje Klasić i stručni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu Edin Omerčić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Prosto me trema neka uhvatila od ovoliko profesora u studiju kao da ću ja odgovarati, a ne vi. Pa i hoćete. Odgovarati za šta? Eto. Zašto će odgovarati aktuelni lideri? Kako će oni biti zabilježeni u historiji? Svi žele da budu značajna imena u udžbenicima koji će se tek pisati. A kako će biti zabilježeni, evo, Vučić, Plenković, Milanović, Izetbegović, Komšić? Pa ja se nadam na najgori mogući način, pre svega zbog toga što su naše analize udžbenika istorije pokazali da te udžbenike piše savremenost, to je sadašnjost, i da oni imaju vrlo malo veze s prošlošću ili sa onim što je utvrdila istorijska nauka. Prema tome, ako dođe do promene sistema, promene vrednosti, promena dubinskih promena naših društava, tadašnji udžbenici bi trebalo loše da ocene. Ja mislim da će u stvari proći još gore, a to je da će u stvari biti potpuno izignorirani. Dakle, ja mislim da svi ovi koji ste spomenuli, možda s izuzetkom Vučića, jer tu još ne znamo kako će se sve odigrati, ali ovi ostali su toliko dosadni i toliko u stvari ništa nisu napravili posebno da bi se nečime isticali, posebno ne u usporedbi s onima koji su bili u prošlosti i koji su na razne načine, nekad dobro, nekad loše, obilježili prošlost. Tako da ne mislim da su ovi danas nešto, netko o kome će se pisati u udžbenicima. Oni ne misle tako. Oni sebi bilježe mesijansku ulogu. Ja ne bi tu mesijansku ulogu to bi isključio, ali se bojim da će ostati unatoč njima ili sa njima ili bez njih, da će društvo ostati nažalost ovako kako jeste, jer su oni samo ogledalo onoga što mi imamo dublje u našim društvima, a to je, o tome danas i jučer pričamo, jedan militaristički sistem koji je duboko u našim tradicijama, u našoj prošlosti, patrijarhalni sistem i tako dalje. Možda ćemo o tome... A zašto ovi aktuelni lideri tako silno žele da budu mali Tito, mali Sloba, mali Franjo, mali Alija, kako ko i kako gdje? Pa, bar što se Srbije tiče, oni su... Nekoliko puta je već Tita citirao, kaže on je napravio čak i više od Tita. Evo prije neki dan video Vučić govori iste stvari kao Milošević. Pa što se Srbije tiče, više puta je dokazano da su kod nas na vlasti upravo plagijatori. Dakle, oni su plagirali doktorate, pa onda plagiraju i politike, i nastupe, i diskurse. Dakle, tu nema ničeg inventivno. Oni su zaista mali epigoni tih velikih i takvi mali moraju se identifikovati sa nekim velikim, ne bi li oni postali veći. Pa, mislim... Ja ne mislim da oni nešto kopiraju, bilo Tita, bilo Tuđmana ili Miloševića. Mislim da se jednostavno radi o mindsetu koji je sličan. Dakle, kada ste vi na vlasti, onda želite tu vlast iskoristiti na onaj način na koji
ju netko koristi. Dakle, kada ste na vlasti u Finskoj, onda to iskoristite za bolje svog društva. Kada ste na vlasti na Balkanu, onda želite upravo ovo, biti mesija, biti vođa naroda, poistovjećivati sebe sa društvom, sa državom, sa narodom i tako dalje. Tako da ne mislim ja da je to niti krenulo, niti sa Titom, niti sa Tuđmanom, niti sa Alijom, niti s Miloševićem, niti će stati sa ovima koje smo ovdje nabrojani. To je jednostavno politička nekultura, to je jednostavno nedostatak tradicije, nekakvog političkog dijaloga i svega ostalog, dakle gdje su političari službenici ili ono, znate, da to spustimo na najniži nivo. Kad pitam svoje prijatelje u Danskoj ili Švicarskoj ko su ministri, oni ne znaju nabrojati nijednog ministra. Mi dalje znamo ne u Hrvatskoj nabrojati hrvatske ministre, nego znamo u Srbiji nabrojati ministre. A to pokazuje o šizofrenom društvu. Da, sad ja bi se možda malo nadovezao na nešto što je već odavno rekla jedna historičarka iz Beograda, Branka Prpa. Dakle, rekla je to da mi u stvari nemamo ono što mi zovemo političke elite. Mi imamo političku klasu i ona je takva i ona se ne mijenja. Ona je, u tom smislu što sam i prije rekao, svejedno je ko je na vlasti, to je taj jedan krug ljudi ili ta jedna klasa koju je jako teško zamijeniti i moramo se ne boriti s njima, nego boriti se sa dekonstruirati te neke poluge koje njima daju moć. A zanimljivo je kako u Srbiji nema, barem od vladajućih pokušaja kritičkog odnosa prema Miloševiću ili u Hrvatskoj prema Tuđmanu, jednako je tako i u Bosni i Hercegovini prema Aliji Izetbegoviću. Da, možda da ja govorim o ovoj našoj državi. Jako je, ovo sad recimo, ovo zadnja dešavanja sa ovim masovnim ubistvima u Beogradu i u Srbiji, jako je lako gledati i tumačiti tuđe greške, ono što ja zovem tuđe fašizme, a teško je pomesti ispred svog dvorišta. I zapravo to smo sinoć vidjeli na ovom panelu, na panelu o Bošnjačkom saboru o kojem smo govorili. Ljudi teško, ne samo da se ne slušaju i da ne čitaju, ne istražuju, nego teško prihvataju kad neko krene od historičara govoriti o jednom procesu, o čitavom kontekstu koji se o bilo kojem događaju, recimo, i takva nam je kultura, mi želimo crno-bijele odgovore, da ili ne. Da li je, ne znam sad, pitanje postavljeno, da li je Alija bio spreman na podjelu Bosne, da ili ne, samo se taj odgovor se čeka. Husnija Kamberović kaže, evo jutros u Novom danu na N1, da je bio spreman na podjelu. Dobro, ja bi to postavio jedan širi ili duži proces u kojem je Alija djelovao čitavog svog života. Recimo, pa bi te faze postavio u te okolnosti u kojima se Izetbegović kao predsjednik predsjedništva tad našao. Ali da, moguće o tome razgovarati. Najveći problem je u tome što mi jednostavno nismo društvo dijaloga. Sjećam se tamo kraja 80-ih, početka 90-ih godina kada smo izlazili iz Jugoslavije, izlazili iz komunizma, jer kao govorili su nas zbog toga što nema slobode mišljenja, slobode izražavanja, udruživanja i svega toga. I onda, dakle, bio je monopol na vlast, bilo je jednoumlje i tako dalje. Onda sam u stvari shvatio sada 30 godina kasnije da većini ljudi ne smeta jednoumlje, ne smeta im totalitarizam, ali im je smetao lijevi totalitarizam protiv desnoga ili nekakvog vjerski fundamentalnog, u stvari nemaju ništa protiv. Mi u stvari nemamo i dalje kulturu dijaloga, mi ne znamo pričati jedni s drugima ako se ne slažemo. Ja bih čak rekao da ima jedan nulti korak. Dakle, mi nemamo, dakle, dijalog ne počinje s time što ja krećem pričati s vama, nego što krećem pričati sam sa sobom i što u stvari počinjem preispitivati svoje stavove. Ok, dakle, dobio sam nove argumente, dobio sam nove činjenice, pa bi valjda sad trebao ih uvažiti.
biti. Međutim, to kod nas ne ide. Dakle, ono što je rekao Hegel, ako činjenice ne idu u prilog tezi, to gore po činjenice, ne po tezu. Dakle, to je naš problem i to... Jesu li nove činjenice haške presude? Evo, nedavno presuda Stanišiću i Simatoviću, ljudima, dakle, sa samog vrha Miloševićeve tajne policije. Jesu li zapravo te presude nešto po čemu će se pisati historija, evo, ratova 90? Pa to je samo delimično. Dakle, evo mi sad radimo jednu izložbu u Beogradu koja se zove Lavirint 90-ih. Treba sljedeće nedelje da se otvori i upravo smo se bavili raznim pitanjima iz 90-ih i uzimali u obzir činjenice Haškog suda, razgovarali sa predstavnicima Haškog suda, ali evo recimo kad su u pitanju, na primjer, zločini ili progoni ili silovanja, ti su, kako oni kažu, sudski utvrđeni brojevi su daleko manji od stvarnih. Jer su oni zaista sudski utvrđeni. Prema tome, evo, na primjer, brojeva koji se uvek pominju, sigurno će rezultate istoričara biti drugačiji i biti u slučaju brojeva veći nego ovi sudski utvrđeni. Evo, recimo, to je jedna razlika. Ova presuda Stanišić-Simatović, ona je zapravo posljednja haška presuda. Sam Serž Bramerc je rekao da se nakon ove presude više ne može govoriti ni o kakvom građanskom ratu, nego zapravo o međunarodnom sukobu, o agresiji Srbije na Bosnu i Hercegovinu. Ali evo, u samoj Srbiji ta presuda nije izazvala pa skoro nikakvu pažnju. Naravno, kao ni druge presude. Dakle, mi imamo sad jednu situaciju koja je za istoričare vrlo važna i zanimljiva. Dakle, mi sad imamo neverovatnu količinu utvrđenih činjenica. Zahvaljujući Hagu imamo ogroman digitalni arhiv, jer je sve se nalazi online, dakle čak i ono što su državne tajne, ono što mi recimo ne znamo čak ni za prvi ni za drugi svjetski rat, mi to sad imamo za ratove 90-ih, ali to ne samo što nije promenilo ništa, nego su ti dokazani zločinci postali heroji. Prema tome, potrebna je očigledno jedna druga vrsta rada u društvu, potrebna je jedan novi pristup suočavanju sa svim tim. Ova presuda je vrlo, vrlo značajna. Ona pokazuje ulogu države Srbije, ona pokazuje da je Srbija plaćala paravojne jedinice, da je Srbija stajala iza, recimo, Arkana, iza njegovih paravojnih jedinica i to je nešto što bitno menja sliku tog rata i zato mislim da je izuzetno važno. Ali ona, sama ta presuda se negira u Srbiji kao što se negira prethodna presuda istog tog Haškog tribunala protiv šestorke iz paradržavne tvorevine Herceg-Bosne u kojoj je i hrvatski vrh zapravo proglašen krivim za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Prvo, kao da nama trebaju presude, svima i koji smo živjeli, koji smo čitali tih dana i gledali oko sebe, kao da nam trebaju presude. Dakle, kao da nama trebaju presuda protiv Adolfa Hitlera da bismo znali ko je bio Adolf Hitler. Dakle, nama povjesničare ne trebaju presude, one su nam dobro došle i sva ta građa koju ćemo dobiti nam je dobro došla, ali mi i bez toga da je, ovo što je rekla Dubravka, dakle, da je netko presuđen ili da je utvrđeno baš sudski, mi, dakle, i bez toga možemo rekonstruirati prošlost. Ali odgovor na vaše pitanje zašto to nije tako. Postavili ste malo prije pitanje kako to da se sa Tuđmanom nema, dakle da vlasti se ne mogu sa Tuđmanovom ostavštinom ili sa... Pa mislim, ali ko će se, pa kako će se HDZ obračunati sa svojim osnivačem? Kako će se Srbija danas obračunati s onim iz 90-ih kada ljudi koji su bili na ovaj ili onaj način akteri, dakle od Dačića do Vučića, od Šešelja do ne znam kojih ljudi, kako će se oni obračunati? Kako će se SDA obračunati sa mišlju i dijelu, likom i dijelom Alije obračunati? Kritički osvrnuti na Aliju Izetbegovića, pa mislim, on ih je osnovao i ta stranka je 30 godina bila na ovaj ili onaj način u vlasti. I dakle, što znači u vlasti? Znači u vlasti u smislu i kreiranja udžbenika i utjecaja na medije, posebno 90-ih godina. I sad to se ne može dogoditi tako da mi možemo očekivati da će stranke čiji su osnivači se spominjani ili optuženi u Hagu, da će oni sad reći, aha, onda ništa, dakle, naš osnivač je u stvari ratni zločinac. To se neće dogoditi, to se vjerojatno nigdje nije dogodilo u svijetu. Dakle, drugim riječima, treba mijenjati stranke na vlasti. Pa evo, SDA više nije stranka na vlasti sada. U Bosni i Hercegovini. Hoće li to zapravo sada biti prostor za otvaranje priče zapravo i kritiziranje uloge i SDA, pa i Alije Izetbegovića u svemu onome što se zbivalo ovdje u proteklih 30 godina? Pa ja bi se prvo osvrnuo na ovo vaše prethodno pitanje, pa bi odgovorio na ovo. Dakle, ovo što je profesor Klasić rekao, nama su presude važne, da, ali kao
šta je presuda zapravo? Presuda je za historičara niz utvrđenih činjenica, je li tako, koje neki drugi historičar ili pravnik hronološki poredao i donio sud o tome. Ali ja se kao historičar u svojim istraživanjima oslanjam na nešto što koristi Haški tribunal, a to se zove dokazni materijal. I tu imamo zapravo jednu stvarno, evo sad je donesena je zadnja presuda i konačno se taj svemir tih sudskih spisa prestao širiti i dostupan je istraživačima i mi iz toga možemo puno toga zaključiti i bez presude i mislim. A sad ovo drugo pitanje, pa to vidimo nakon svakih izbora što se dešava. Znači dešavaju se ovo što vidimo ovih dana po Sarajevu, možda zbog ove aplikacije, možda ne znam, ali nakon svakih izbora mi možemo pratiti određena hapšenja nekih ljudi koji su bili do prethodne 4 godine na vlasti ili uz vlast ili na neki način kompromitirani i u nekim, ne znam, nelegalnim poslovima. Dobro, niste mi odgovorili na ovo pitanje. Sada kad više SDA nije vlast, dobro, šta će se dešavati u smislu poimanja svega onoga što je ta stranka? Pa upravo sam vam rekao, ja mislim da će se ova hapšenja nastaviti. Da će se nastaviti ova hapšenja, a kao historičar ne znam šta će se desiti u budućnosti. Jer ipak ovo što ja se šalim, nekad mi se puno uzbudimo oko nekih stvari koje su prošlost. Baš zbog toga jer ih ili, ne znam, nedovoljno poznajemo ili se nedovoljno slušamo i tako dalje i tako dalje. Zato smo i ovdje na History Festu nekako da se zapravo slušamo. Ali evo, haški istražitelji kažu zapravo da je Miloševića samo smrt zapravo spriječila od konačne haške presude. Koliko zapravo to što ljudi iz Miloševićevog režima, evo konkretno Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, ali i mnogi drugi, su i danas na vlasti u Srbiji, zapravo spriječava samo društvo u vašoj zemlji da se zapravo suoči sa prošlošću? Sprečava li treba postaviti suprotno pitanje? Dakle, zašto je društvo izabralo ponovo njih? Dakle, to je za mene ključno pitanje. I tu su odgovori naravno složeni, kao što su uvek složeni, ali jedno od mogućih tumačenja koje je meni dosta blisko, to je da društvo ima potrebu da se ne suoči, jer je to i odgovornost društva. Dakle, i to društvo je glasalo za Miloševića, sve znajući šta se dešava i u Hrvatskoj i u Bosni i kako izgleda taj rat. Dakle, to je neka vrsta, jednom trenutku sam nazvala kolektivnog sindroma Petra Pana. Dakle, strah društva da ne odraste, da ne napravi taj ključni korak ka suočavanju sa samim sobom i sa sopstvenom odgovornošću u svemu tome. I ja to glasanje za junake 90-ih tako doživlja. Je li u Hrvatskoj zapravo to što je HDZ na vlasti tako dugo zapravo znak glasanja za junake 90-ih? Znate što, ja bih tu rekao dvije stvari. Kao prvo, Hrvatska se bitno razlikuje od, između ostalog, možda i jedan od razloga i zašto smo ušli u Europsku uniju, što su se počele neke stvari se mijenjati, ali gledajte, u Hrvatskoj u 5 najvećih gradova ne vlada HDZ već jako dugo. Dakle, niti u Zagrebu, niti u Splitu, niti u Rijeci, niti u Puli, niti u Sisku, niti u Var, i tako dalje. Dakle, da, prekrajanjem ovih izbornih jedinica HDZ vlada zato što po selima skupljaju glasove i okej, dakle, dobar dio Hrvatske živi očito van gradova i to je to. Međutim, činjenica da u Zagrebu ne vlada bitno utiče i na suočavanje s prošlošću. Evo, aktivno sudjelujemo u tome, mijenjamo imena ulica koja su nazvana 90. godina u vrijeme HDZ-a i Tuđmana, koja su nazvana po ljudima iz ustaškog režima, radimo na obnovi nekih spomenika i tako dalje. Dakle, nova vlast mijenja bitno stvari. Ali ja bih rekao nešto drugo. Ovo što ali mijenja li se u društvu zapravo išta? Apsolutno se mijenja. Kako ne? U smislu suočavanja sa prošlošću? Pa je, mislim, gledajte, ja bih tu krenuo od druge stvari bitne koja
možda vi sad možete me opovrgnuti ili ne za Bosnu, ali ja bih rekao da u svakom slučaju velika razlika u odnosu na Srbiju. Znate, dakle, ljudi poput Dubravke Stojanović koji misle o 90-ima ili onoma prije 90-ih na način na koji ona misli, vrlo teško mogu doći u mainstream medije, a mediji su ključ, dakle, demokratizacije društva. Ljudi poput Dubravke Stojanović u Hrvatskoj su u svim mainstream medijima. Mi o tome govorimo svakodnevno i društvo može jednako čuti od mene o tome da je Slobodan Praljak bio ratni zločinac, o tome da je Hrvatska sudjelovala u Bosni u udruženom zločinačkom poduhvatu, može slušati o tome da je za dom spremni i da su ustaše najveća sramota u povijesti hrvatskog naroda, može slušati o zločinima nakon Oluje. Mi o tome govorimo svakodnevno, ne ja, nego nas takvih 10. I to, dakle, mijenja stav u društvu, bitno. Ali politička nekultura i netradicija dovodi do toga, ovo što je rekla Dubravka, zašto biramo takve ljude. Ja bih rekao da, između ostalog, ima toga da mi u stvari, nije bitno da li se zove Milošević, Tuđman ili danas Plenković. Ljudi vole vođe na ovim prostorima. Ljudi i dalje vole vođe. Dakle, i to je nešto po meni neobjašnjivo, ali to je tako. Dakle, ljudi se osjećaju valjda sigurnije kada je tu neka jaka ličnost, centralna, pa čak i ako on nešto tu sad i radi pogrešno, ali on je nekakav garant stabilnosti. Kako vrijeme prolazi? Pa pogledajte odnosi prema Titu, ali i prema Tuđmanu. Dakle, počinje se zanemarivati neke, dakle, mi nemamo rasprave danas o Titu kvalitetne, nego imamo ili crno ili bijelo, ili si za Tita ili si protiv Tita. Tako dolazimo sve više i od Tuđmana. Dakle, da ljudi za vrijeme Tuđmana je bilo tako jer je on čvrstom rukom ovo. Ta čvrsta ruka je kod nas simbol nečeg pozitivnog, često, umjesto da kažemo ljudi, mislim kakva čvrsta ruka. Da, to je, tako je, možda ste pozvali u neku ruku istomišljenike u emisiju, pa se puno slažemo i mislim i u Bosni i Hercegovini je situacija, naša je realnost podijeljena na 3, ali je isto tako bitno je da je vođa i da je on moj. Da ima taj nacionalni, vjerski identitet koji je moj. I moj vođa ne može da počini zločin, on nije zločinac, on je heroj. I mi smo žrtva. I mi možemo samo biti žrtva u sve 3 vjersko-nacionalne etničke skupine. Imamo to. I zapravo vrtimo se, što ja stalno govorim, u tom jednom tanatološkom, filozofskom krugu. Šta je to? To je znači potreba da se od pozicije žrtve, da se dobije, kako dobiti iz pozicije žrtve, kako dobiti poziciju moći. Znači, iz žrtve imamo heroja, preko heroja imamo i tu želju za moći i to se drži, taj narativ se drži i ne razbija. Koliko u svemu tome ima laži, samoobmana, koliko zapravo ima istine? Puno, mnogo i to naše političke elite kreiraju vrlo dobro. I jako dobro. Znači, mi imamo, sad ću opet malo u tuđi komšiluk ili moj komšiluk, ne znam je li moj, Dodika koji je, ne znam, od 94. 5. na vlast ili uz vlast. Mi imamo, ja moram to reći, ja sam bio oduševljen sa recimo, kada je došlo do promjene, kada je izabrana sarajevska gradonačelnica. Ja sam bio tim oduševljen. Međutim, njeni postupci u zadnje vrijeme nešto govore da tu neke stvari treba promijeniti i da ona sama gradi takav... Koji postupci? Pa postupci davanja počasti anti-Dayton pokretu, postupci postavljanja onakvog sramotnog spomenika na Kazanima itd. itd. To su za mene jedno sramni postupci. Nije tu stvar o laganju. Lažu, naravno, ili prikrivaju činjenice. To je gora stvar. To je stvar u selekciji. Tako da oni uvek mogu da kažu da je to tačno. Pa da, pa jeste tačno. Ali je to samo deo priče. Nešto što im odgovara. I to je ista ova stvar u kojoj smo malo pregovorili, sve je crno-belo, sve si za ili si protiv. I to je ključno pitanje kod ovoga o žrtvama, o čemu smo govorili. Znači, to je jedino binarna pozicija se prihvata. Ili si žrtva ili si zločinac. A u ratovima, posebno ratovima ovakvog tipa kakve smo mi ovde imali,
te su pozicije vrlo često izmešane i žrtva može biti zločinac kao što i zločinac može biti žrtva. I dok mi ne dođemo do tog složenijeg, slojevitijeg razmišljanja o tome, mi ćemo se svi proglašavati za žrtve i na tome gajiti homogenizovanu naciju, empatiju prema samima sebi i održavati nacionalizam u krajnjoj liniji. I zanimljivo je kako Srbija i Hrvatska, evo sad govorimo o te dvije zemlje, čim krene neki mali znak približavanja, odmah se vade stvari iz prošlosti, šta su oni nama uradili, vidite ovo, pa ovi kažu a šta ste vi nama uradili i onda ide novi val mržnje, novi val nametanja krivice, ali zanimljivo. Vučić kaže prošle godine da se Srbija i Hrvatska slažu u 90% stvari kad se govori o Bosni i Hercegovini. Kako to? Dakle, Srbija i Hrvatska se ni u čemu ne slažu, ni o sadašnjosti, ni o prošlosti, ali kad je riječ o Bosni i Hercegovini, u 90% slučajeva se slažu. Ja nisam baš siguran da je to točno. Mislim, tako je rekao čovjek. Pa dobro, ja sad, kad bi uzimao što je Vučić rekao za istinu, onda ne bi bio to što jesam. Ja mislim da je velika razlika. U Hrvatskoj se bitno promijenila stvari od 90. godina do danas kada je u pitanju i Bosna i Hercegovina. Ja bih to rekao ovako, najplastičnije, a sad možda nisam u pravu. Mislim da kada bi napravila se anketa u Srbiji koliko je ljudi za to da se Republika Srpska odvoji od Bosne i Hercegovine i da se priključi Srbiji, volio bi vidjeti postotak ljudi koji bi bio protiv toga. Ali ja vas uvjeravam vas da u Hrvatskoj da napravite anketu, da pitate ljude koliko bi da se nekakav osnuje Herceg Bosne i da se odvoje od Bosne i Hercegovine i priključi Hrvatskoj, ja mislim da bi bilo u promilima koji bi bili za to. Mislite? Apsolutno mislim. Da, dakle, moje društvo u kojem ja živim, dakle ne moje društvo, nego društvo u kojem živim, ja nisam nikad u zadnjih 20 godina uopće čuo da netko spominje više ikakvu, dakle, doista nisam čuo, dakle, od 90. godina mogućnost raspada Bosne i Hercegovine ili da bi netko, dakle, da o tome gdje se mi možemo ne slagati, ja sa ljudima iz HDZ-a ili biračima iz HDZ-a, mogu se ne slagati oko toga jesu li Hrvati ugroženi na ovaj ili na onaj način, jesu li prava sa time da član predsjedništva, to je druga stvar. Ali to da bi netko u Hrvatskoj radio na razbijanju Bosne i Hercegovine u zadnjih 10, 15, 20 godina, ja to stvarno ne vidim, ne osjećam i evo moram priznati da bi volio vidjeti argumente koji idu u prilog tome. Tako da mislim da u tom smislu... Imate li argumente za ovo? Ili protiv ovo? Ne znam jesu su argumenti ili su za ili protiv, ali mislim da je to stvar zapravo, da to radi zapravo Dragan Čović. Pardon, ja bi se to nadovezao. Hoćete reći da je to zapravo njegova autonomna politika, da to nema veze sa Zagrebom. Ja sam upravo to rekao nedavno. Ali se čovjek stalno hvali kako mu Plenković i HDZ iz Hrvatske pomažu. Pa upravo to. Zapravo u kompletnoj njegovoj politici. Ja sam to rekao nedavno. Mi smo 90. godine imali situaciju da je Mostar pitao, nije mogao ništa napraviti, ili, dakle, kogod sad ne Mostar, bez Zagreba. Dakle, Mostar je pitao za mišljenje Zagreb. Danas Zagreb pita mišljenje Mostar. Ja mislim da, dakle, na političare 90. godina u Hercegovini je svakako utjecao Zagreb. Ja mislim da danas sigurno Čović ne pita Plenkovića ili Grlića Radmana, a kamoli, ne znam, bilo koga drugoga, da pita kako da radi, da postupa. Gledajte, ili oni pitaju Čovića zapravo šta mu treba? Pa mislim, gledajte, pitaju šta treba Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pa sad tu, ali da li ste vi doista čuli ikada Plenkovića da je nešto rekao ili napravio što bi išlo na tipa razbijanje Bosne i Hercegovine ili da bi išao u smislu da se osnuje Herceg Bosna koja će se onda odvojiti ili tako. Dakle, ja sam daleko od suprotna strana ovome Plenkoviću i HDZ-u, tako da nemam razloga to braniti. Ali mi je drago što smo do toga došli, da se to ipak promijenilo. Mislim znate, to ima i jednu i drugu stranu. Mene su često pitali kakav je odnos Hrvata u Hrvatskoj prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Takav da Hrvate u Hrvatskoj sve više boli briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja ne znam da li je tako sa Srbima i Republikom Srpskom. Evo, sad ćemo pitati vi često vidite Dodika koji je na nekakvim ključnim mjestima kada Vučić nešto obilježava.
Čović dođe u Zagreb, ali Čović nikad nije faca kad se u Zagrebu nešto obilježava. Dodik je u Beogradu. Evo, kaže profesor Klasić, kad bi se napravila anketa koliko Hrvata u Hrvatskoj zapravo bi podržalo neki hrvatski entitet i pripajanje Hrvatskoj, da bi u promilima zapravo bilo oni koji bi podržali. Kako bi to bilo kad bi u Srbiji bila napravljena anketa o tome da li stanovnici Srbije podržavaju odcepljenje Republike Srpske i pripajanje Srbije? Kako bi to prošlo? Pa ne mogu da znam kako bi prošlo. Bilo bi zanimljivo da vidimo ovako iz ovoga, što iz neke analize, naravno onoga o čemu se govori, kako se govori, mogli bismo da zaključimo da bi to dobilo široku podršku. I to iz najmanje dva razloga. Prvo, Srbija se nije suočila sa svojom politikom 90-ih. Hrvatska ipak jeste i to u toku rata. Dakle, već su bili vrlo glasni Mesić i svi oni su veoma jasno to kritikovali. To u Srbiji nismo imali. Pa nismo imali čak ni od opozicije, što je takođe važno da se pomene. Prema tome, toga odricanja od tog programa, ozbiljnog odmaka od tog programa nikad nije bilo. A druga još opasnija stvar koja se vrlo često može čuti u ozbiljnim medijima, u politici recimo, to je da je taj rat nekako zaleđen. Dakle, nije samo konflikt na Kosovu zaleđen u njihovim glavama, nego ukupan rat u Jugoslaviji, da je on prekinut pod pritiskom međunarodne zajednice i da vrlo često se otvoreno kaže da se čekaju promene u međunarodnoj konstelaciji da bi se stvar završila. I zato je jedan značajan deo srpskog društva, posebno elite, bio tako radostan kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, jer im se učinilo da je to baš taj trenutak. Srećom pokazalo se da je međunarodna zajednica reagovala kao što je reagovala i da oni neće moći, ili bar se nadam da neće moći da to iskoriste. To je zanimljiva uloga Vučića. On stalno govori kako podržava Bosnu i Hercegovinu, njen teritorijalni integritet i sve ostalo, ali kad Dodik u njegovom prisustvu govori o tome zapravo da mu je želja da se Republika Srpska ocijepi, da se spoji sa Srbijom, i ne samo Dodik, Vulin, pa i Dačić i tako dalje, nema reakcija od Vučića na način ne, pustite ljudi, nećemo to, Bosna i Hercegovina mora ostati cjelovita. Da li zapravo oni govore ono što Vučić misli? Pa mnogi ljudi govore ono što Vučić misli i on im prosto delegira razne uloge, onda on na to dođe kao neki pomiritelj, pa kao nemojte sad tako i tako dalje. Ali ono što mi svi znamo, koji analiziramo kako taj govor teče, to je da svi ti ljudi imaju te uloge, uključujući i Dodika, koji sasvim sigurno to govori u dogovoru sa Vučićem. Ja ne mogu da zamislim situaciju da on to govori sam. Jer nekako u nekim tim, ja to ne zovem ja, ali ja to samo prihvatam, to su neke još uvijek mitološke matrice u kojima je tokom 90-ih zapravo kreiranje Republike Srpske postalo ovoj Srbiji, Republici Srbiji uzor i ideal. Znači, tokom rata je Republika Srpska bila ta koja predvodi zapravo srpsku naciju, ona država koju treba slijediti i način na koji Srbija treba, ja to zovem galaksija Romanija, dakle ona prava Srbija, Arkadija, u kojem vlada predsjednik države, ali uz veliku podršku crkve, akademije, nauka i tako dalje. Evo, moramo na pauzu, govorim i iz režije, ali hoću ovo još da vas pitam. Vi rekli ste malo prije da Hrvatska ne bi podržala zapravo odcepljenje nekog hrvatskog teritorija, da tako kažem, u Bosni i Hercegovini, pripajanje. Vi rekli ste da bi Srbija vjerovatno podržala većinski i tako dalje, ali mnogi geostratezi i geopolitičari kažu da mi zapravo sada ne svjedočimo konačnom raspadu Jugoslavije, nego kreiranju novih državnih zajednica. Evo, Januš Bugajski stalno govori zapravo da mi sada svjedočimo pokušaju kreiranja neke velike Hrvatske, velike Srbije, velike Albanije.
Ma dobro, znate, geostratezi meni često izgledaju kao ekonomisti. Znači, tih ekonomista i teoretičara sam se naslušao u zadnjih 20 godina. Toliko puta smo mi svi propali, bankrotirali i onda jedanput kad ne propadnemo, bankrotiramo, nema im ni traga ni glasa. Geostratezi imaju tu mogućnost, kao i brojni politolozi, da promišljaju šta bi moglo biti. A onda kad se to ne dogodi, onda ajmo sad neki drugi koncept koji bi možda mogao biti. Gledajte, nisu to ideje niti nove velike Albanije, niti Srbije, niti Hrvatske, niti Bugarske, niti čega god. Nisu to nove stvari. Dakle, i vjerojatno takve ideje postoje u nekim glavama. Ja mislim da u ovoj trenutnoj konstelaciji snaga u Europskoj uniji, dakle sa Europom koja ima Europsku uniju i dio koji nije još, dakle najvećim dijelom ovdje, sa NATO paktom, mislim da nekakve velike drastične promjene koje bi išle ka stvaranju velike Hrvatske ili ne znam Srbija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, ja mislim da to mislim da to nije moguće. To ne znači da nema ljudi koji bi to voljeli, ali mislim da realnost je takva da se to neće dogoditi. Šta vi kažete? Mi svjedočimo upravo suprotnom procesu daljeg parčanja svih teritorija u jugoistočnoj Evropi. Mislim da to ide u tom pravcu. Dakle, vi se slažete s ovim što kaže Bugajski, ne samo on? Ne znam šta on kaže. Pa ne, kaže zapravo da Zapad pod ilaženjem aktuelnim elitama u Srbiji i Hrvatskoj zapravo otvara im prostor političkog i ekonomskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, zato što na neki način biti te neke tvorevine Velika Srbija, Velika Hrvatska, pa evo dole s Kosovom Velika Albanija. Mislim da ne. Opet ponavljam, mi ne idemo u tom pravcu. Mi idemo u pravcu daljeg rasparčavanja ovih teritorija. Mislim da neće doći do ujedinjenja Republike Srpske sa Srbijom, da neće doći do ujedinjenja Kosova sa Albanijom, Sjevernog Kosova. Znači, mislim čak da će doći do daljnjih raspadanja ovih... Ali bi ja volio da dođe do ujedinjenja Republike Srpske i Federacije BiH. Napokon. U kom smislu kažete dalje rasparčavanje? Pa, ne bi se sad to javno usudio reći. Zašto? Zato što se bavim događajima iz prošlosti. Znači, stop tačka ko ogromna tačka. Hajde, eto da vam uzmem to u obzir, ali jako je zanimljivo to što kažete. Šta vi velite, profesorice, u vezi sa svim ovim? Jesu li pokopane ideje Velike Srbije, Velike Hrvatske zauvijek ili... Dobro, postoji u glavama, ali te glave nisu baš bez veze. Te glave su... Ja mislim da jesu u Hrvatskoj. Dobro, u Hrvatskoj, eto, ajde da uzmemo to što vi kažete. Evo sad pokušavam vrtiti po glavi. Nije do duše zaista bilo nekih izjava od Plenkovića u tom nekom smislu Bosna i Hercegovina treba biti podijeljena. Ali jeste od ljudi u Srbiji. On vidi Brisel, ne vidi on Mostar. Ali jeste od ljudi u Srbiji. Pa Vulin stalno govori o tome da treba spojiti Republiku Srpsku i Srbiju, pa i Crnu Goru, napraviti srpski svet zapravo. Je li to nova velika Srbija? Pa nije nova, ona je uvek ista, to je rekao Hrvoje. Mislim, to su stari planovi iz 19. veka. Sad, tu se meri međunarodna konstelacija, ima li snage, može li se, kad će nastavak i tako dalje. Tako da, rekla sam, niko nije odustao od toga. Mislim, ne niko, ali ti koji vode tu politiku, ti koji o tome sanjaju, oni nisu digli ruke. Ali znate što, dakle, nije ovo što je rekla Dubravka... Ko su oni, samo da čujemo, ko su zapravo ti, oni? Pa oni su vrlo jasni, mislim, oni govore, oni pišu, oni potpisuju peticije, oni se nalaze tamo gde su se nalazili 80-ih. Znači, nalaze se pre svega u političkim elitama, ali nažalost nalaze se u Akademiji nauka, nalaze se na univerzitetu, nalaze se u raznim udruženjima književnika, dakle, tamo gde je to krenulo 80-ih. Oni od toga nisu digli ruke. I šta treba da se desi da dignu ruke od toga? Pa ja ne znam više šta treba da se desi. Posle 4 dramatična poraza koje je Srbija doživjela od Slovenije, Hrvatske, Bosne do Kosova i na kraju sa NATO paktom, ja zaista ne znam šta je potrebno više da se desi od smanjenja stanovništva, od masovnog iseljavanja, od demografske katastrofe, ali oni ne gledaju realnost. Oni gledaju svoj interes, jer oni su ti
spojci te politike, tako da je tu ozbiljan interes u pitanju. Ma da, htio sam reći ovo što je Dubravka rekla, dakle, stvari ne treba gledati crno-bijelo, znate, mislim to kad citirate Bugajskog ili nekoga pa kaže nove državne. Dakle, ne morate vi danas imati ujedinjenu državu da biste imali utjecaj. Ja mislim da bi Vučić bio zadovoljan s time da ima svog čovjeka u Crnoj Gori, svog čovjeka u Bosni i Hercegovini, svog čovjeka u Hrvatskoj kojeg je izgubio. Dakle, to je ono što, dakle, kad bi usporedio nakon 45. godine, mnogi su pitali hoće li sad Sovjetski savez progutati Poljsku, Bugarsku, Rumunjsku. Onda je Stalin rekao ne treba mi to. Dakle, meni treba tampon zona koja će me štititi od Europe. Dakle, ne šta ću ja doći na granice sa Zapadom. Tako i ovdje. Ja mislim da Vučić ne mora taj san biti samo o državi kako ju mi zamišljamo prije. Dakle, zona utjecaja, ono što se kaže srpski svijet ili ruski svijet ili kako god. Dakle, i to je nešto što ja mislim da treba gledati, ali ne samo isključivo državnu tvorevinu neku novu. Moramo na pauzu, vraćamo se za nekoliko minuta. Evo nas nazad u presingu, dok vladajući političari pokušavaju pisati historiju. S nama večeras pravi historičari, učesnici History Festa u Sarajevu. Vrlo zanimljive stvari, profesore, rekli ste u ovom prvom dijelu o odnosu Čovića i aktualnog hrvatskog vrha, o tome zapravo da Hrvatska, ne samo politika, nego i društvo zapravo ne bi podržali bilo kakvo odvajanje nekog hrvatskog eventualnog entiteta od Bosne i Hercegovine, pripajanje Hrvatskoj, i kažete zapravo da je to zbog sazrijevanja svijesti. A koliko je to zapravo do konkretnih ljudi? Evo, Milanović vrlo često ima problematične izjave, zna vrlo ružno govoriti o Bosni i Hercegovini i izaziva žestoke reakcije iz Bosne i Hercegovine, posebno od Bošnjaka. A šta je zapravo sa HDZ-om današnjim u Hrvatskoj? Da, prije svega, Milanović, ja se ne mogu sjetiti kad je on o ikome lijepo govorio, dakle, i o svojim bivšim suradnicima, svemu, ali on je za drugi presing. Da, zanimljivo je, malo sam razmišljao o tome oko HDZ-a današnjeg, dakle, kad usporedite HDZ današnji i HDZ iz 90. godina, vi ćete primijetiti da danas u HDZ-u na ključnim pozicijama, na ministarskim pozicijama gotovo nema nikoga ko je porijeklom iz Hercegovine. Ja ne znam da li to ima utjecaj, ali mislim, pogledajte 90. godine, vi ste imali, dakle, od Gojka Šuška, od Ivića Pašalića, od Milijana Brkića, od, dakle, nekih ključnih ljudi koji su bili na nekakvim vojnim, sigurnosnim pozicijama, su bili porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dakle, ili uglavnom iz Hercegovine, ali ne samo, da se razumijemo. Tako da možda ima i to utjecaja. Mislim, znate, Božinović, Plenković, Jandroković, Butković, Oleg, ovi sad mladi, dakle, ministri obrane, svi su, dakle, baš iz nekakve centralne Hrvatske. Tako da li to ima utjecaja ili većeg utjecaja ima činjenica što smo mi ušli u Europsku uniju i što Brisel sigurno ne bi tolerirao ikakve, da i postoji negdje u nečijoj glavi ideja o nekakvom širenju na ovo na onu. Dakle, to je sad za razmisliti, ali evo, možda vaši gledatelji mogu dati bolji odgovor i možda mogu razmisliti o toj tezi. Jeste li vi računali koliko ima u aktualnoj vlasti u Srbiji, oni porijeklom iz Bosne i Hercegovine? Vučić jest. Nisam stvarno, ne znam, nisam proučavala njihovo poreklo, ali nezavisno od njihovih porekla i njegovog porekla, program je tu. Mislim da program, eto, kao što sam rekla, nije ozbiljno doveden u pitanje, da se nije odostao. Evo, kratko još da se vratimo na ove haške presude. Da li zapravo mi sada sa sigurnošću možemo govoriti o karakteru ratova na prostoru bivše Jugoslavije, konkretno o karakteru rata u Bosni i Hercegovini? Hoćete vi prvo. Pa mislim, ne znam zašto samo o Bosni i Hercegovini. Dakle, ja se slažem sa tezom da se vratimo da nije crno-bijelo. Ja često sa studentima sam govorio, ja ih pitam koliko vas misli da u Hrvatskoj nije bio građanski rat. Onda dignu ruke, ja kažem koliko vas zna barem jednu definiciju građanskog rata, onda niko ne zna, onda kažem znači ne znate što je građanski rat, ali znate da nije bio. Dakle, pravnici danas, 10 pravnika pitajte koji se bave međunarodnim pravom ili sukobima i to, pa ćete dobiti 5 različitih ili 10 različitih definicija šta građanski rat je. Ja mislim da je u Hrvatskoj, prije svega u Jugoslaviji, jer je Hrvatska do 8.10.1991. godine
sastavni dio Jugoslavije. Ne samo da je sastavni dio, nego je Hrvat iz HDZ-a predsjednik i te Jugoslavije, Stipe Mesić. Ja mislim da se radi prije svega o građanskom ratu u Jugoslaviji, a da on postepeno, dakle, ide i ka tome da je, dakle, bila agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, da je bila i Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, ali to ne isključuje da je i dalje bilo unutar tih društava, da je bilo, dakle, ja to često kažem, ja sam 1991. godine obukao uniformu Hrvatsku, moj susjed prvi, Rodoljub, je obukao srpsku uniformu, on je otišao 10 km dalje, on je pucao po meni, ja po njemu, završio je rat, on danas živi u istom tom ulazu i sad, znate, dakle, za mene su Petrinja, Glina i Knin i tada i danas bili sastavni dio Hrvatske i ti građani su i danas građani Hrvatske. Dakle, ja ne mislim da činjenica što vas kažu ljudi, ali bilo je izvana pomoći. U kojem to građanskom ratu nije bilo? U Angoli, u Libanonu, u Španjolskoj. Svuda građanski rat uvijek ima i pomoć izvana. Ali ja ne znam zašto bi to bilo kao nešto manje. Ja sam pitao studente, dobro, ali zašto je problem ako je građanski rat? I onda mi jedan student kaže, onda ne možemo naplatiti štetu ratnu i onda smo svi jednako krivi ako je građanski rat. Dakle, ja mislim da je bilo elemenata svega pomalo. Vi? Ja se slažem s tim potpuno. Zbog toga što smo imali, evo kao što je Hrvoje rekao, dakle, deo građana Hrvatske, srpske etničke pripadnosti se pobunio, bez obzira na svu podršku, na logistiku, na novac i tako dalje, pobunio se protiv novog hrvatskog ustava, svog položaja i tako dalje. I delimično je došlo do sukoba između tih građana, kao i u Bosni i Hercegovini. Što uopšte ne umanjuje činjenicu da je JNA sa velikim snagama prešla granicu Srbije i krenula tenkovima na Vukovar i tako dalje. Prema tome, to je zaista jedna vrlo, vrlo složena situacija i vrlo mi je teško kad neko kao test pitanja postavi građanski rat ili agresija. Sad ti moraš politički da odgovoriš tačno, onda bih ja da politički odgovorim tačno rekla da, to je agresija, ali istorijski gledano u svemu tome su učestvovali i građani same Bosne i Hercegovine. Zato sam ja namjerno izdvojio i Bosnu i Hercegovinu ovdje. Ali zato što ja mislim da ako oni koji su protiv toga da je bio građanski rat, bojim se da time na neki način aboliraju domaće stanovništvo. Jer ispada, ne, nas su Srbi napali iz Niša i iz Valjeva ili ne znam u Hrvatskoj ili u Ne. Ja mislim da stanovništvo koje je živjelo ovdje i u Tuzli, i u Zenici, i u Tešnju, i u Mostaru ili oni koji su živjeli u Kninu, su također trebaju snositi dio odgovornosti. Dakle, ako kažemo da je bila agresija, onda kažemo samo, dakle, ljudi iz Valjeva su krivi. Ne, dakle, moramo se suočiti svi s time i dakle, ja mislim da u tom smislu treba o tome govoriti. Što vi kažete? Evo, upravo nakon ove posljednje presude već sam citirao što je rekao i Serge Bramerc, ali evo i u prošlom presingu Richard Goldstone, prvi tužitelj Haškog tribunala, i on je bio nedvosmislen u tome zapravo da jeste bila agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu, ali i Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Evo, čujemo različita mišljenja, naravno, o svemu tome. Što vi kažete? Da, ja se slažem sa ovime što je profesor Klasić rekao i mislim da je za ukupno bosansko-hercegovačko društvo, za nas ovdje, važnija jedna druga stvar, a to je da krenemo, da prestanemo, ili smo to već uradili, ali ne moramo ni prestati, da krenemo istraživati ovaj rat 90. godina u Bosni i Hercegovini dublje. Znači da se prestanemo baviti, presuda je donesena, Srbija je kriva, dobro. I šta smo mi sad uradili s tim? Šta je naša politička elita, politička klasa uradila sa neuspjelim tužbama Srbije? Šta je naš tim uradio na procesu istraživanja zločina koji su počinjeni, šta je uradio na stvaranju jedne plastičnije slike procesa rata koji je ovdje bio? Ništa. Mi se i dalje, mi opet vrtimo se u krug i mislim da je izlaz tu da se krene dublje istraživati i stvari konkretnije. Evo, pomenu ste ovu reviziju presude. Hoće li sada ostati zapravo jasno koliko je štetno za kompletan proces suočavanja s prošlošću to što je i propala ta revizija presude u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije? Ja ne znam šta će biti, ali kad ja istražujem te neke dostupne dokumente, a uvijek, znači svako ko ima električnu energiju i internet
konekciju kući može pristupiti Haškom tribunalu na najjednostavniji način, znači za minut, dva. Kad istražujem te dokumente, ja se pitam kako to da Bosna i Hercegovina nije mogla to da dokaže. Jer vi imate sasvim otvorene stenograme sa Vrhovnog savjeta obrane u kojem Milošević, recimo 1993. godine, traži od ministra financija Srbije da se štampa 80 milijardi tadašnjih dinara da bi pomogao Srpske krajine. I ovaj mu govori, ali predsjedniče, mi to nismo fizički u mogućnosti da odradimo do nove godine i, mislim, koji je drugi konkretni dokaz treba da je Milošević slao 40 milijardi u novcu i 40 milijardi u paštetama, gumama, sanitetskom materijalu itd. Za pomoć krajinama, i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I toga ima toliko da je to meni naprosto nejasno kako... Dobro, nemamo puno vremena, ali hoću da pitam vas, profesore Klasiću, i vas, profesorce Stanović, zapravo ulozi Tuđmana i Miloševića u ratu u Bosni i Hercegovini. Ima puno, naravno, informacija, ali i dokaza o tome da su oni vrlo aktivno radili na podjeli Bosne i Hercegovine. Evo, za vas kao historičare, šta zapravo ostaje uloga i Tuđmana i Miloševića u pokušajima podjele Bosne i Hercegovine? Mislim da su i u slučaju jednog i u slučaju drugog, bez obzira na jasan stav, da su te odluke, odnosno njihovi stavovi o Bosni i Hercegovini i o budućnosti Bosne i Hercegovine, da su na neki način evoluirali, da nisu išli pravocrtno, barem u slučaju Tuđmana, koji sigurno na samom početku u nekakvoj viziji raspada Jugoslavije razmišlja o dijelu Bosne i Hercegovine kao dijelu koji bi trebao u nekakvoj budućoj konstelaciji pripasti Hrvatskoj. Tu nema spora. Mislim, između ostalog su se na tom tragu i posvađali i Mesić i Manolić i tako dalje. O tome govori i svjedoci. Mi nemamo, dakle, ovo što se događalo u Karađorđevu, nemamo te spise, ali ljudi koji su bili s njim o tome govore. On je kasnije bio pritisnut. Dakle, Amerikom shvatio je da u ratu neće pobijediti ako se suprotstavi. Dakle, on je shvatio ono što Milošević nije shvatio ili nije htio shvatiti. On je shvatio da mora imati jakog saveznika. Rusija to Miloševiću baš i nije se pokazala. Hrvatska je našla saveznika i u Europskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama i uslijed tog pritiska je počela mijenjati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini. Tako da hoću reći, u tom smislu se to na kraju promijenilo. Ali da li on na početku sanjao kao nekakav romantičarski povjesničar iz onog nekakvog vremena gdje Hrvatska, to je teritorij gdje su živjeli Hrvati, tu nema spora. Milošević? Pa on je krenuo u taj rat, on je imao jasno iscrtane granice, na tim granicama su radili lingvisti, radili su istoričari, oni su se ozbiljno bavili od sredine 80. godina su crtali granice. Tako da je problem Srbije donekle možda drugčiji u tom smislu što ja uvek govorim Milošević je bio egzekutor. Dakle, ta ideologija, nacrtane granice su bile spremne godinama pre nego što je on došao na vlast. I tu hronologiju treba drugčije posmatrati. To nije pokrenuo on. I u tom smislu je to njega i nadživelo. I zbog toga je to važno. I zbog toga je važno vratiti se i na pitanje agresije ili građanski rat, ne sporeći uopšte agresiju, da se razumemo. Ali da je bila samo agresija, Bosna i Hercegovina bi lakše izašla iz tog rata nego ovako, jer se taj građanski rat i tekako osjeća. Mnogo imamo tema još, ali sasvim malo vremena. Evo, pričali smo, nismo se dotakli maltene Drugog svjetskog rata. Vi posebno puno o tome pričate i pišete, o veličanju zapravo ustaša, četnika, o minimiziranju uloge partizana za sve naše narode. Zašto je to danas tako? Zašto se rehabilitiraju zločinci iz Drugog svjetskog rata, a partizani, eto, negdje su bili tamo neki antifašisti? Evo, sutra u 12 sati na History Festu u hotelu Holiday ću baš držati o tome predavanje, ali evo ukratko samo. Naravno, dakle, da jedan internacionalni jugoslavenski pokret 90. godina nije imao šansu. Dakle, kraj nacionalnih i nacionalističkih ekskluzivnih pokreta,
taj pokret nije imao nikakvu šansu. I zbog toga smo, dakle, ja radim na seriji Partizani i baš smo pričali malo prije, ja više sugovornika imam u Parizu, Londonu, Berlinu nego što imamo ovdje. Dakle, ovdje u zadnjih 30 godina u Hrvatskoj nijedan doktorski rad, u Srbiji nešto manje, ali ti što su napravljeni bolje da nisu. Dakle, uglavnom su otišli u hrvatska historiografija, ošla u ustaše, srpska je otišla u četnike i mi u stvari kad dođete van onda vas ljudi kažu kako je nevjerojatno, dakle imali ste najjači, najborbeniji, najbolje organizirani pokret otpora u Europi i vi se time ne bavite. I završit ću samo sa to mišlju, kad me pitate zašto se time ja bavim. Dakle, zašto ja mislim da su ustaše najveća sramota hrvatskog naroda, NDH najveća sramota, kao što mislim da su i četnici sramota za srpski narod, pričamo i Hrvati i Srbi, imaju se kime ponositi. Dakle, nije problem u ljudima koji misle da se u Jasenovcu ništa nije dogodilo, niti u onima koji misle da se u Srebrenici nije ništa dogodilo, niti onima koji misle da se u Vukovaru nije ništa dogodilo. Dakle, ti ljudi neće promijeniti tok povijesti. Ono što ja svojim studentima uvijek kažem, ali imajte na umu da oni koji su u stanju negirati zločine u prošlosti, kriminal u prošlosti, ti su u stanju to negirati, ignorirati i danas i u budućnosti. I zato se moramo boriti protiv revizionizma i protiv revizionista. Zašto se ljudi stide te partizanske prošlosti? Zašto veličaju ustaše četnike? Pa to je najbolji pokazatelj da istoriju ne pišu pobednici, što je jedna od tih poznatih fraza. Istoriju piše sadašnjost, time smo i počeli i eto, sada toliko godina posle Drugog svjetskog rata izgleda u Srbiji da je pobedila ona strana koja je rat zapravo izgubila. I oni su sada ti koji diktiraju i to je u najvećoj meri upravo zbog ratova 90-ih, jer 90-ih su se na sceni našle snage koje su nastavljale ideje ustaša i četnika i bilo je sasvim normalno i razumljivo zašto su oni rehabilitovali njih i zašto su na terenu istorije nastavili da vode rat protiv partizana, da ruše spomenike, da menjaju ulice, da ukidaju praznike i da od partizana prave zapravo loše momke koji su, ne znam, kolaborirali, vršili zločine, dakle da u potpunosti promene realnu sliku Drugog svjetskog rata. Dakle, eto, mi živimo u toj jednoj prevrnutoj slici Drugog svjetskog rata i zato je ona važna da se vrati. Kako je u Bosni i Hercegovini? Ovdje svega ima. I rušenja spomenika i veličanja pa imamo zločinaca iz Drugog svjetskog rata, ali i veličanja partizana. Da, imamo, opet je to pitanje ko zapravo ruši partizanske spomenike, ko gradi ove današnje spomenike koji veličaju zapravo ustašku ili četničku ideologiju. Mislim da je to povezano zapravo, da je to ista stvar sa partizanima kao i sa Jugoslavijom koja je u tim nekim neka kao država, bivša fobija, nepoželjna i tako da i ti partizani u neku ruku danas postaju ti neki zaboravljeni borci u kojima se zapravo gube svu svoju i postaju nevidljivi danas. Mi danas na institutu imamo jako malo, znači najmanje ljudi istraživača danas bavi zapravo drugim svjetskim ratom. Da, ali upravo ove godine obilježavaju 80-ta godišnjica zapravo najvećih bitaka iz Drugog svjetskog rata, one su zapravo bile na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ali vidite što se recimo događa u Hrvatskoj, ja protiv toga govorim, mislim da je to pravi primjer nacionalizma i revizionizma. U Hrvatskoj se obilježava, govori se o Sutisci. Zašto? Zato što su na Sutisci najveći dijelom poginuli Hrvati. Ja sam toliko bio protiv toga, rekao sam, ako nećete obilježavati mjesta gdje su stradali i Suborci, Srbi, i Bošnjaci, svi ostali, onda bolje nemojte obilježavati niti Sutisku. Dakle, u Hrvatskoj se govori o hrvatskom partizanskom pokretu, o hrvatskom antifašističkom pokretu, o Hrvatima, Dalmatincima koji su poginuli na Sutisci. To sve stoji, ali to je bio jedinstveni jugoslavenski partizanski pokret sa jednim komandantom i sa vrhovnim štabom. Ti borci su ginuli jedni za druge, nisu postali pitanje zovu li se Muhamed, Josip ili Jovan, oni su ginuli. Dakle, mi danas pokušavamo nacionalizirati nešto što je bilo internacionalno. Evo na kraju emisije, kažem, mnogo tema, trebalo bi nam sigurno 2-3 presinga za ovo, ali evo moramo završavati. Možemo li se suočiti sa sadašnjošću ako već ne možemo sa prošlošću? Suočiti se sa sadašnjošću, a Boga mi i sa budućnošću. Šta nam treba? Evo, lideri neće, to smo na neki način shvatili, ali kako će narodi
Hoćete vi prvo? Pa ne znam, treba osnovati pokret za oslobađanje od prošlosti, otprilike. Pa jeste, zato što ta prošlost i zloupotrebe prošlosti i služe da se ne bi videla sadašnjost. Dakle, to i rade sve ove elite upravo da ne bismo shvatili šta oni upravo rade i zbog toga što oni ne mogu da ponude nikakvu budućnost. I onda nude, kao što kaže naš kolega Milivoj Bešli, nude bolju prošlost jer nemaju da ponude bolju budućnost. Što vi? Ne znam, opet da se vratim na neke svoje stavove. Mislim da treba djecu voditi u biblioteke. Sad šta god to značilo, roditelji nek se tu zapitaju i stalno ih poticati da čitaju, da ponovno čitaju, da drugačije čitaju, pomoći im da neke naše te tradicionalne, patrijarhalne vrijednosti, militarističke vrijednosti na kojima su zasađena naša društva jednostavno razvale. Dobro, čujemo vas za kraj. Pa ja sam to već 100 puta rekao. Njemačka nije u svemu uvijek najbolji primjer, ali u nekim stvarima jest. Dakle, 45. godine nisu svi bivši nacisti prestali biti nacisti, posebno u mentalnom sklopu. Ali što je napravilo njemačko društvo? Pod utjecajem izvana počelo je mijenjati drastično obrazovanje. I to na način da su 20 godina nakon Drugog svjetskog rata mladi kritički došli do te razine da su počeli svoje roditelje pitati što su radili od 1933. do 1945. Su baš svi protestirali protiv Hitlera. Mi to nismo ovdje napravili. Naše obrazovanje plus mediji, dakle mi nismo to napravili. Mi nismo napravili obrazovni sustav koji će mlade naše 30 godina nakon rata da dođu kući i pitaju roditelje gdje su bili u vrijeme Vukovara, gdje su bili u vrijeme Srebrenice, gdje su bili u vrijeme Oluje ili tako dalje i tako dalje. Plus mediji. Ja vidim, dakle, u Hrvatskoj se stvari drastično mijenjaju od onog trenutka kada su mediji prodisali, kada su počeli govoriti. Dakle, mediji su danas stup demokracije u Hrvatskoj. Da nema slobodnih medija koji mogu govoriti o ovim temama, intelektualci poput nas ne bi imali prostora i ne bi mogli govoriti. Može to zapravo i odgovor zašto toga nema u Srbiji, jer je svega nekolicina slobodnih medija u vašoj zemlji. Hvala vam. Bio ovo historijski presing, sve nešto historijsko ovdje. Poštovani gledatelji, presing je završen. Vidimo se naredne srijede.